atak nge ya mi te baudan mak tak tak te mu chhuali an ni dan dang dai tak tak te kan thlir haule ang kumsang ni som pali December thakhan kumsom ni palimi Aaron Fraser hiano panlaya an innung lama excavator driver sita thua helai Jacksonville Florida ani excavator in concrete lian tak takati chia a hui khom vel ama control chu a en renga a chezel Aaron hi alim roveng veng ati chezom zel tuna hian an in hlui nung lama swimming pool ati chemeka hian in hlui hi apai na peveta ni a ati masak ber chu ti chiat vek photani ano panlai in ma ani se tan chuan angai om ve hau lo baka kumthum ani thlengvel baka om lawa a om laia thil thleng atun haula a chechi hlerani anule patian in hawa anin ti buai renga chuta kumsang kha chakwa somkwa pathuma la anu hian akal san mak maya akal bo mak apa hian ma in a enkol theisi lo foster care ada ta a tuna chuan helai in hi ati cheme kani in nung lama tagina tana thatta ka siam thar veka tumani tlailama chuan pool chu a chekim ta a pool bula in bualna om chuti chiat le atum meka concrete an su chia chu tui ron pik chuak ta vak mai aron chuan tui lai na ti chenge in a sia a excavator tang chuan zawang chuak wata tuiwa ofa su adura la a tui chikna lam chu endik turina pheita a pai pati chiat na lai tak tur chu zonga so adur chuan lei chu lai zela heti lai hian engemo leini silo lawm engemo takhi azuk tok fu hian a sia a azuk en chu plastic bag a angat ti hle a ma se plastic bag tur chuan a ru ma ama ti boxi abul level chu a high fi zela enge enatum tuipuan silpolin ang chi deu lian tak mai lo ni a lei noya hetiang lo om mai hem maka ti hle a heituna kan mu mek hi athil lai chwa tak tak chu ni a an enfia lo thailo he thil hian thil bial pakhat hi a phonin a she theya a hong ta a han muwa coconut hlui takalo nia azuk ena ala a tinge hi heta lo omutang plastic sheet waterproof hian an tuam kher boxia enge ziani ang le noya hetiang handa top mai hi atia a she thiam lo hle ti chuan he coconut hi a hair kwalta a hera a malam a en chia alo la en lo laman en chia chu a au chuak ta arona hi atet lai khan anu khan alo kal san thut reng lo January ni rukum sa kha chakwa somkwa pathum zana anu kha akal bawina sia a ma se anilo khamini khan anu le pati anin haw le na sa a arona pa a in control zo lo .22 caliber rifle tula in anu pui chu haka phlumta apa hian anu chu thin rim taka tlan chhuaka tlan bo hlen ta angin a soya lo ni a police te ron kala arona pa thu soyan shiat khan an o imya lo thil dik lawa om tletin an sia ma se evidence tha an pu thei ngang si lo an man thei lo ni a kumsak ni sompalia courtin an in chu arona ta ani to thua puanga aronan phur takina thiat vela hetaleya laya coconut amu kha coconut ni lovin anu luru ani a hair kwal ma kha chuan coconut ang mai na mu a ma se a hera amit omna kwa amuta ni kumnga nuwa kumsak ni som pakwa a chuan arona pa tak tak kan mu mek hi second degree murder a thiam lo chantir ni in dam chung tang turati anita ni kumsang ni som pa ni August ni som ni panga chuna thil ei hun vel khan meichia la upalote Gracie hi public restroom a Iceland chimlama a omeka makeup in noimul mola a omna kongkan ron ke ka log o ka zau tre panti a Gracie hi helai Iceland vela bus trip tur hian ama inakala basa midang honen ankal rual thauna in thurwal puishat pa anei lova he achuan na bus heni tin chun chul hun vela chuan an dinga remchang laya tourist chul na kal ko ngalo om remchang a chuan an chul mai thina chuan voina chuan an chul na hi Elgo volcanic canyon volcano kur khovela lian bera an dinga an cholani
Gracie hian lanchuna hian thil einan mai ba ka hankal kwala hoi thoven vel nan hian huna mang thina mase vo inia ero mani inti fel fai vel nan huna mangani Gracie chu a in chei vela amit te lainin asama tha chup te chu atron felwa tameya akor hak lai chu thak ta boka restroom atang chuanin a ron chuaka a chuan na tur bus po a mungala atur kal puidang te chu basa an lo lu tran to ti po mu a Gracie po valut ve wata a thu felta minute dei lo te a driver chu ron dinga kala hun to thu soya masian kalma in ti zia thin angin atile a passenger te chu a chiar tana tu man kal san lo nan andina an kal le don piang hian a chiar thina he hi voina voi ni a chiar na ni a voi ni an chul na ni to ti na ni chu Gracie hian hetia a chiar lai hian lo ngai tu ngai lem lawa tu ko vera te lo dak mai zela mase tun trum driver ina mi a chiar chu reya ti ta le a Gracie chon driver chu an va ena a mela dik lo ti wa mu thei a chiar thale thin atopa chuan driver chuan thu ron puang ta kan kal theilo mi pakhat om lo ati ta anti masak ber chu an ngak phot dakar khata velan nga nuwa he mi bo hi la ron kir silo driver chuan police akauta helai et ko hi kum sang chuang liam ta dai to atlang kang wanga in siamani a tlang kang kha akhal vek to a helai ruam hi siamani ha thuk ve ema tuiluang te omin ruam hi sang leya asir le lam le lama bang sang le oi taka ombok amonga tlang kang bang khal tu a om chu boka en mai chuan a moi ema ma se ma nia helai muna botan chuan mun lo takani bus driver in police a kau khan rang takin anon thlenga search and rescue team an tir ngala anti masak ber chu bus a chuang ve dang te komani a mi bo hi tu tak nge an shedu bus a chuang te chuan mei chiala no pangmel ve tak asian lammi kor rong thim lam deuh ha begrong eng lam akha lunch tur khana chuak ve nge ya antia aron kirlai an shelom lo ama nge khani antia Grace ro hi chuan lo shevelem lo na in mase midang ang thawin he mi bozon na hian telve a basa chuang de hauzong zong po hi bozon na hian an tel vekani nilengin Grace le abas chuan puitele search team te chu mi bozongin hun an manga korvel te chukal kwalin nasat takin anzonga darkare vaklawliama masonna an nei theilo officials te chuan zong tu an cha belle ba ka helicopter an cha tel taboka zana lo ni chuan helai el kau kor ruam hi zong tu te an tam nen chuan eng phut mai ani chuta chunglama helicopter atlan kwa ringa abeng cheng hle a tong shiat te po har hiala ma se heti takana sa hian zong ma se he tourist bo nu ma hi mu alani e lo tourist bus a chuang te ho chu zandar thumrik chuan muturin bus an chuan na lama an let le ta a Gracie po bus lampani na kalve a basa an muhil lok donani basa thlenga aluta Gracie hi thut ma hian a bag a hong phota makeup wipes a makeup shuk faina turala chuaka a bag a hian engemo azuk mu chule ading khong reng phok takin he thil hi a ena a thlan dup thei a chan chu tuna mitam takin na sataka an zon mek hi chiang takina omna shia a omzia chu a ma zong khan he basa chuang passenger tele driver te khan thil ti swal shiat swal zeu an lo nei khak thil shiat swal zeu kha ti swalian taka alo changta lo ni amasa chon bus driver khan thil ti swal aneya tuna an chul ma a anchol na masa khan anchuan don khan driver khan basa chuang de kha chiara ma se mi pakhati da lo chiar tam chuan ahnua tu na anchol le na hian a chiar le khan kim reng si kha pakhat kim lo angina shiat phata chuan tu na bawan zon ber basa chuang te poina mei chiala no pang ve tak basa tanga chuak lo la let lo an ti passenger ten an soi kha achan ve chia adikaloni asian lammi meichia lano pangtak an soi kha a om ngeya an basa po khan chuangina chuk ve ngei sweatshirt rong thim lampo kha a hangeya bek rong eng lampo a ak ngei bok ma se alo let le lom ma se alo let le hian alanda na ron tang to tu man an lo she to lo he hi a chan chu he me chia hi restroom aluta a intifaya a in makeup a samte a trona a korkha a thak boka a sweatshirt rong thim lampo kha a thak dai ani
Grace in hemi bo omna asia chua na ber abeka hmuh hi chu abek rong eng lam chunga a sweatshirt rong thim lam kha ani heta che hian Grace hian asia mi bo darkar som panga an lo zon ama ngei le midang zong zong pon an zon chu ama ngei hi ani Cover ma dewa December ni som pani kum sang kha chakwa som kwa pani khan kum som pasari mi Tracy Dion hi car passenger seat a thua konga Youngton Shu Reservation South Dakota a antlan meka kara chuang te hi an rui veka Tracy tiam hian an chuan car hi car te kongka pani cheom ang hini in Tracy bula hian alaya hian akazen kumsom pakomi Ruby a thua akhaltu hi kumsom ni mi Ruby bialpa Arnold ani an pathum hian zan khwain an partia tuna hian ho an tum meka ni zana thim ema street light a om silo konga vura tamina nal si Tracy hian an tlan kwal deuh te chuan a hlau ru ema mase Arnold taril ru ati boy hlawa wangin hlawangin om du lawa baka rui chunga khalani a thei to pa chove don ti po sia kongpeng thuam lai an thlengta Arnold da chu tlan on dewa a hoi kwala kardang omli omlawa ena ti chuan highway 281 lam chu apanta hetian in turn lai takhian Tracy hian an kara tol ti a she thei Tracy chuan black eyes anti vur pante kongami mu har tak ang chi a chuan an tlan ngei ni in a sia an kar chu atol zela a aw ma chuan an kar chu letta a in let top an kar chu a thal topa ti chuan a thim ta vek mai Reilo te a Tracy churon har le in an kar chu ani lo zong in lo om to a thutna lo thu to lo boka an kar chunga tuna chhuat ni ta chuan a lo oma highway kong siran om tia shenghal boka kar dang ron sut lo om lai an om lo hlau ma se an kar tu cover a khik na sat em awangin pon lam chu mu thei lova abul driver thutna lama chan akazen Ruby chuan driver thutna bul kong ka chu hon tumin alo chum faka chang le tlu a Tracy chuan Arnold ta zonga driver seat a tuma an omlo amale Ruby chia kara hian an lo omto Tracy chuan makati lutuk driver seat kong ka chu a in car thlap boxi tuna Ruby na satakin hon tumina beyani a Arnold ta omlo chuta Ruby chuan driver thuna kongka chu tlema hong thei tia mu a theile theilovin a in no chhuaka a chhuak thei mai Tracy tan chuan thil thlen dan hi slow motion ang mai ani thil thleng hian a thong lutuka a boy zo vekin a sia ma se Ruby a chwa chuan a chwa ve wata tulin a sia a awak pheya driver side a Ruby chuanga chwa atum chule na em mai hian kongka chu aron in khar mak mai ani chu pon lama tangin Tracy chuan Ruby mi engtin nge Ruby hian ti hian ti thei athiril ru amma katilutuk Tracy chuan kongka chu hona tumle ma se tha anei to lo Ruby chu a tha ti sia ma se pona mu thei si lo Tracy chu alu a haya a omdan adik lo chana amutup Ruby le Arnold tan hetiang he achonga engtin nge an ti thei ti angai to pa a ama indar ka re vaklo kara hian oma ko katlan ten car adet linga lo oman mu chuan an ron nga event ta a 911 an call saga first responders te an ron thlenga Tracy chu an pot chhuaka chuan makte main hliam lian thamlu to ka nei lova damdo ina po Tracy hi omangai lem lawani mase rescuer te chuan Ruby le Arnold chu an mutalo an bo an accident na le a chevel zong an en tu chuan sheriff hezon boy pui tu hian angai dan chuan an bolo an tlan bo ni angati an rui miawa roi chungin karan khala an pathum hian kumtling lo an lo ni de uvek bok nen boy na to an hlawa wangin an tlan bo ni angati a ni enge moza chu Arnold le Ruby te hi zon an lani a ma se mu an ni lo an ma ni anon in pek mai te pon be sei ema ma se eng ma thleng lo an ret lok thup maya ni aliama kar aliama be sei adal tel an chung te le thian te chuan zon an ti top velawa highway 281 le che vela an nu ma mo enge mo tal an mu be sei in an zong renga eng man mu lo Arnold le Ruby te kha kar atagin an chuaka an bauta mak ang mayani ma se kumsang kha chakwa somkwa pathum January tha chuan an accident atanga kar thumna chuan thilmak tak report om chhawtana ama sa chuan me che pakhatin Arnold ta mu thu soi chuaka
New Year's Eve party na nei lo dam takin hmu ni in a soya police te chuan an oi vak lo awangin an zot chik le a ma se he meichhia hi achian mel khop mai lie detector test an nei tir phota a pass thlap ti chuan thu nei tu te chuan he meichhia in Arnold ta a ompui a hmu pui te nia a soi te chuan kau le ta a Arnold te ne ni nom hawami an tia ai an ti lie detector test an nei tir ve le a heng ho hi chu an pass lo thung an fail ni e arin hlel om ta ma se police te chuan heta tang ringut thian ti ber tur an she thiam lo Arnold ta mutu meichhia hian Arnold ta khapa ngai takin boina nei lo angin a hmu a mi then khat helai khomi te hian Arnold an mu thu pu an ron soile ta pheu maya ma se heng report te tang hian malak da naum theilo Arnold te mo ruby tak chu an mu tak theilo thla aliam chuan he case hi a chol ani ta ber ma se march ni soma driver pakhat hi highway 281 a tlan meka kongbula tui chetling khom tui paina ni boka chuan thil dang dai tak lang mu a driver chu thawina kala ava en naya tuna video kan mu mek hi chu he thil be chana a thlendan lantirna na an chan that le na ni a mu chia chule a leta a car lama tlanin police a kauta he driver hian a mu chu ruang ani police an ron thlenga ruang dang hlalo te an mule heng ruang te hi Ruby le Arnold ta te an ni ma se he an mu chua Ruby le Arnold te ruang an mu hian an chunga thil thleng enge ni ang a soifia thei chuang lo ati mak zoka miril ru ati buai zok a chan chu an ruang te hi an accident na changa fit som sari panga vel lika mu ani tuna ana ruang an mu na mun tak an pani ruang an mu na mun hi a ma to atangin an che swal tira tang zon an ni tran tira tang khan voi tam tak ta hian kala zon an lo ni to a mi tam tak an lo kal tlang to a police te mai ni lo an chung te thian te pon an zong na salutuk tuna an ruang om na hian an lo om reng ti na em ni ani theilo shim tu manan mulawa thil thei ani lo chuan an taksa din mun hi Ruby taksa chu a chle a om tho thlathum liam ta a accident khan ni a ma se Arnold ta taksa ero a chelo hle a ala him lutuk a jeans pocket a police te chuan chabi pathum an mu a pakhat kar chabi pani te chu in chabi an ni a ma se heng chabi te hian Arnold takai noi endirnan an lir thayemo an inemo engma a hong thailo an chung te dangemo thian te po an car in engma hon thaya nei lo heng an tak sabula hian police te hian sam hloman mubuka Ruby samani a an ena Ruby tak kha cheto hle ma se asam ni si kha helai le a hian rei tak alo om mel lo thathum om to ang a anglo abal lawaleya alabet nget lawa asam hi a 5mm book official report a chuan Ruby le Arnold te hi an thi chana hian exposure khovo wang pon bora ko om rei wang ti ani a an accident tira police he case khoi tu te ngei le mi tam tak te chuan makan ti in an oi lo tual thana ani an ringa tha ani ta se an accident tir khan tu emo chuan Ruby le Arnold te kha kar atagina pot chuaka anua atha hunain an lawa wangin an taksa chiat dan bo ain ang lawani thei FBI te chuan tual tha na ni tir don chuan evidence a om thatok lo anti boxi engpo ni se tual tha ani mo ni lawemo an accident nuwa mi engemo zatin Arnold ta arwang chelo zok an muchin kha soifia har satakani mi pakhat mai lawin an mumiao si a baka an jet swal nia Tracy kar atanga chwa dona kar kongkaron in khar throi kha engi omziani ang Ruby mo Arnold nge an ma ni that tu chu anile Tracy kha chu athinga la arwang en hian Arnold kha chu aladamam anuwa engtine mo mi nan thate mo athi vele anyang ti donila Tracy khan Ruby kha dama achhuak kha kar atanga achhuak kha amngei boxi chuan anni pahnih khami tha anyang tile ila tunge khatia mi che swal lo that ngotang mi pakhat zo alo si khan an accident tira Arnold ta bo makte kha engtit nge akara tang khan achwa ve ang Tracy khan atir khan mumia lo khani a
vo in ni thleng hian he an chet swal ni December ni som pahnih gumcha khachakwa somkwa pahnih highway 281 a kongpui sira an chet swal dan le a hnuwa thil thlendan maksi hi soifia thei ani lova soifia thei an la omlo thil mak alani reng ani